Vrijeme auto. Nije me kućo, krene kod vrijeme auto. Što je vam 80 metara? A ja. Stigo nas jedne godine, ja umko 2 auta sa građaka ovdje, ona stigo, vidim što puno breve telefona. I stigo nas, jedan se ovdje i stalo. Hojdo, koji ti broj telefona, sve jedan sam okrenuo što piše što kad niko živ ne javlja, šta prva bila od renta kara. Gdje si god? Pa trening si sad ovdje. Kada dođeš vamo, mi smo prođi kroz pistu dole, pa tamo vićeš gdje su ovi šatori, gdje jedan šator ima i sve se da mi smo vamo s druge strane. Šta je u njemu uopće? Nebo nije bio. Kako je gurno uranje paljenje svije koja je zadu u promaši.
Još je ovo stara, ovdje. Udar, helja, sam